Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Haji pagsarang syukur tuju Allah Subhanahu wa taala tiyan sa kidari kapag timok-timok si sangim inin sabab nin kuine tahatiten na yene pitu painte tamanan importante pagtimok-timukan o painte hatinin pag bisitahan. Alhamdulillah ye inin subay painte ko pinagmetmetanten ko inin painte subay mian hatinin pinahadjeten sabab nin waktu ten pandak manamal lukie painte mian hatinin subay kimatante pahat manjari kau kapulali atau inu-inu bang we ku tantu bekas pabisita ge ku kapag daawa we bisiku geru sa ku kapag daawa we gana waktuku labi-labinin geru ku kapag daawa we paite gane ni abinisa sumagwa ni adawa ku asal bang hipien tahina-hina atau painte tapikil we kasinduehan sumagwa ge makazari kemon sa ien lugeru sa makazari tadaran dawa ien dawa kun benalen manginenan dawa gay hip-hop sumagwa akahantin at saka mandang isap lugsap kamgay ulali atawa inu-inu Pain Hasan al-Basri rahimahullah idhin nasa bi fi'alika wala ta'ithum bi qawlik hatinin bulan sanganun pitwahanun mi'aahin painne lukamanu luk ibadatnu lukang gautaanu sumagwa dasye atinin bulan sanganun atau pituahanun lupisanu hatinin la isiien bisa nepatu yang gay pinataha manamal hegge pangpayamante atau pandugahante bisali tarang sarta tahatite wang sa ingge hatinin pamituate yeme painte mahadjana atau me sawete atau pagkasite hinang yer me pitu maproblemahin pegiahang kanita bisani sa ihen gene ku painte misa si sadi mula-mula ginhawaran ku binisahan pun yung nelu takitete painte si modern technology doon ni kyo pangajian doon ni kyo kemon binisa baywan hadith kinisan hadith binabahasa parman binahasa translated bayu-bayu kinis-kinis bahasa katauhan ni kemon sumagwa tilewin bang kabibigante ni Ruke atau bang tabisate ni Ruke atau bang pranggautaan ni Ruke na wa isi ihen hangkan hepituen kue ne pinain Hasan al-Basri hatinin pituahanun ahin bulan sanganun ahin duk painte hinang sumagwa dasi bulan sanganun duk bisan peke bang upama sa ihen duhat japil ni kite hekka kite painte si bisa hekka kite hadja si painte mian si bulansang ubisan mismo kinhabaranten gay painte mian tapatin tulte gay tahatulte na iyan makatayo manamal pege pain Allah subhanahu wa ta'ala atamurunan nasa bilbirri wa tansawna anfusakum antum tatluna alkitab awala ta'akilun nganda akke kapainne hadja mahadjana atau manusia makinanghap uin ka ang karupahan we bigin hobaran bin si hinang pangandakan bimhaple duk painte hatinen nakalupap sabe bigin hobaran bin yene si hinang me painte pamegesan bile sayen painne ka halan bin upo in ka am hatinen ga yen tinari we bi intag ne pain Allah subhanahu wa ta'ala kal pikilan bin nahangkan happy end dumay ni daawah kulay dumain ku magdaawa we painte gana ni sinaput atau gana ni binisa sumagwa tinalew ko
lagi bagi bain Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Bain Allah Subhanahu wa taala o kampa inne yene me siye magbarat saya sampurna tujuh Allah Subhanahu wa taala. Wai hadja kampa inne missa wai hadja pa inne katauhan di mamulan sangin, katauhan di magnasihatin, katauhan di mamituahin. Summa huwa bain Allah Subhanahu wa taala inkam hatinen geru hinang webi, geru hatinen pinahadja webi. Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Hajji astil Allah Subhanahu wa taala, dugal Allah Subhanahu wa taala bang keu pa inne atau bang kite kani anten in kitele missa hajja bang kani anten in kitele basa hajja mag nasihat atau basa hajja masa parman, basa hajja masa hadis. Na bisan pesa ingene kata ute bisan pe kite gratuit tamban bag upano isayen hinanten hangkan me painte me kaulamaan dehelu me salaf me sahabat agen gehib se missa bang ge bisa Rasul sallallahu alaihi wasallam agen gehib se missa bang ge painte samian bisa ban Quran sabab nin ma yalbidu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Hatinen kemun bisa kinaptangan manusia ga dunia painte hatinen wegei tapi wegei hatinen tasulat Allah Subhanahu wa taala wegei ta rekod wegei ta rekod malaikat takasua we taabut sele akhirat. Na itu makalenuin itu makatalewin na ien ko me dawakun ien ko painte samian pege takiteku agen ne ke utungan ke grupu tungan ke page tungan ke painte samian intagintag lu ke usus bawaris lu ke sidarul hijrah lu ke mesidikir lu ke si muslim youth kemon ne painte samian islamic page takitenu agen japina sa plugin sa ini samian agen inakangan kita pinain kay makazari maglimot pinain hadje do sa mga manumbinumbin pinain hadje magsasa do sa magsasay sa payamano ni isab takitenu status meahin magtumbi-tumbi ro maglimot-ilimot do magputi-puti ro misa ka bidda kay tahatino bang ine pinain kay makazari din dehin magpapuspatta de manggay magpurong atawa magpakitaurat ne lagi bang lupa inteme sampai bisan pipi mismo magpayam ni hatinin may nasihat pakalino nasihat mus magpasaro nasihat pero nakikatwa sa init katwa akahante at jakam akahante ka mabenalin hek ka manaman ni katauhan puro sampai mismo may usbaku mag-aad si ako mus bang pagpayam bisan pagpayin magturong kamgay magturong delete ko ni block ko ni diretso pagkipigero masilipahan ni peke ada kala niya lai me takite ko buger tau toan ku ada kala taksil ku Allah Subhanahu wa taala silu akhirat na ihepien makalen nuhin bipil min hadja kita itu magpaesep pil min hadja kita itu benna hatinen taksil kami mangge kay maesep sa pien e pay pagpaesebin bangsa ien kahalan pagpaesebin inamahan hadja kita Allah Subhanahu wa taala pain Rasul sallallahu alaihi wasallam inna Allah kariha alaikum thalatha atau kariha lakum thalatha qila wa qal wa ida'atul mal wa kathratus su'al. Bain Rasul sallallahu alaihi wasallam benna Allah Subhanahu wa taala kina astelan ini kina bunsihan ini sika mietel lupa kala ini etel lupa karajaan ini ini takalebi bisabi ini hatine luone ke bisato gai atau luone ke tumbi atau kuti atau luone ke me fitnah pasal plagbi atau luone ke yekat au hambi bang to ke bang ini bisabi. Nah inakahan kita Rasul sallallahu alaihi wasallam kafa bil mar'i katiba atau kidba yuhaddithu kullama sami'a mamarahin atau mararahin pa Rasul sallallahu alaihi wasallam putingan ahin atau kaalinan ni putingan bangke mo takalinin akane ine sure ente ke to pinakalat to inakanu yu nasa ingin ente bang inakanon me tumbi sa ingin ente bang inakanon me hek kami bisan me mismo me uspaku asal bang patekka gay kume hatinen gene ku tao bang ini binisakun bang ini painte pa may sepun sa gene painte ka jumuan pag paisepin buhe ay pagya yuro kita hatinen mis masa bang ini ganta mo patok pinasahin yuro takalete bang ini mo patok pinakalehin sumabuha sa iya painte kakahinamten me kainuinuhan kun niya jame bang patekka
mintel ne magasi ako mintel sa pumagrimove atau magdelete ang boyfriend ko. Pegi we gero pakale. Mag-aro pa ini magsukul ka tuan. Magsukul si may pamaisip tu sa payamanong gay bisa nurun payamanong kemon may pinos na may paite bakta ni lu magpaseksi payamanong paite lu may bisanin ka bidda payamanong gay tahatino bang muslim ke bang dumain yehepien makatalewin pagi mag-away-away hadja kite dan buat piyamban kinasela ni Allah subhanahu wa ta'ala magpakatalta SMTV bisan pa kita bi online SMTV ye ginastu tevi bihat jadi real bihat ja 20 pesos bihat ja ringgit bihat ja dalar pag usalam tevi internet yu masih pa yung dinile Allah subhanahu wa ta'ala sikite bang dumay si kapatutan nahangkan subay pandugahan te subay pamayam-payaman te bang dumay tuara apakasuan te kahapan atau pakai doan te pahala maniani apakah doan te pekalaatan lam damikian en bala adu ka iludane be usarte saien pegewei nikmatien wa amma bi ni'mati rabbika hadith bain Allah subhanahu wa ta'ala panuinuihun pangakangakahun nikmatan ban Allah subhanahu wa ta'ala nabangi saien nikmat hatinen internetin pagputi-kutihan pagsasaan pagputo-putohan pagposan no may aurat no pagpagitihan no beketut no kahit kapelu mahadjana takite pagkasino muslim dapat kemeke way asad dine bisan mismo may danganakan no mintete haram no sikaw na sa ingin te bang takite magsayu na yehepien angkan kite no subay papateng gay kite me filmi dua misaga bidda demikian pe kinastelan atau gay kinabayan Allah subhanahu wa ta'ala wa kathratu sual yene magpahig katileo dili hadja takitet si hadda usbawaris sa inge pinain katuan sa si darul hijrah sa inge katuan sa inge pinain hatinin ini hukumanen katuan ini katuan ubus bang inakahan gejege rupa kale suberu siye tinutin bang inakahan suberu sa ini samyaan buinakahan kita we bait we Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu la tas'alu an asya'in tubdalakum tasukum wa kampain Allah subhanahu wa ta'ala memukfarat saya dah ka nileo me ini hadjatilaw pasal agama ubus bang ikatauhan di jalan makalat kaam jalan hatinin dihapan ima di jalan dihapak kalbin jalan bibisaga bidda jalan dihatinin makaswa duse na sayan kay anuhanin say bait ka hek kami say dugni ang makahinang ne hangkan ituen aku wene pinain kulay dumain ko magdaawa patala ang banpainte samyan may pagtimuk-timukan sa inin baya pusa tinalo ko pegi we agen ne hek kabisaku ng banang malkun agen ne hek kapaganda ako bubinan ako takalupa ko ginhawaran kun tinalo ko kaasilan ng Allah subhanahu wa ta'ala bangpain ko hinamon biinin inin mapamatepin inin subay binibigani bubinan ako panhutanin ako painte samyan maglisu-isuin na masih ko tinalo ko Allah subhanahu wa ta'ala hangkan mahu kamahapan ng bankaam labi-labi ng kampunan ng Allah subhanahu wa ta'ala sabab bang patek ka masih painte samyaan niya may kulang na si ini mararahin ne painte me pagpay 7 me minted de painte me mindue me mintelu di alim dasimana sumagua di kaba sangem ada kala isang panilewan kite bang me hek kane tabisate buhatin ng yeru tabibekte atau painte samyaan bang ne hek kame tapasaplante bubinaan in kite lahan-lahan te haman-hamante na ihen masih kita hatinin kapag duse mahu kamahapan tawa baliku ko salawat labi-labi ng kampunan ng Allah subhanahu wa ta'ala maibu si kalima pagkasanyangan wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.